And you see an idea. NDC Portia, why not you turn some George? Ever born 5 and 6 on NDC Portia. Oh no, bet check the pair ever media and so. Answer and Chabia, and a brother catcher will say, Priscywan, I'll be a Canadian, actually NDC Portia. Say, oh, attack some George, and oh, I go country. Oh, there be, I go country. I go say 7 o'clock. NDC Portia was a baby, now with a raw attack here. Priscywan by cancer, but Genadian, now I saw to see some Georges. And somewhere, NDC Portia catches some George, you know. Hey! Me want you not to watch me. I'm a comment section. I hype in your broke media. Mess was any demo. Or better like video, not that my subscribe button, number click notification, latest update. I'm better to watch me and mamma. Comment section. Mess was about one. No, she will also any be ashy. It ain't any beef. Why is it? NDC Portia. On there, some George. And NDC for can be echo. Nina program as some George organizer your meeting TikTokers creators and I said TikTok creators. I said to some of the NDC, you know, if one day, Obudo Muchiresenka, San George and Fred, NDC full soldiers, NDC full soldiers, all on through Nanko organize it program. Believe in a political role and San George organize it there, but I know now NDC Portia and then your better show so any word allegation or San George didn't to only fear answer. Okay, can't say freaking. Anna Priscywan ever reply, when I did Priscywan's what Temubi. Anna Priscywan ever reply, NDC Portia. That was NDC Portia as a baby with counter defense. Now, we any someone orca. And Sanika say Nyansafo ne tiase. Nyansani kasa, Nyansafo ne tiase. Me Portia nkasa choba Nyansani o. Me nkasa nchoba ba dwemba. Nyansani, me nkasa nchire ba dwemba. Abusi afo me nwane Ghana fo. Ma wo se nkrofo bebre nana no papa e wo hore nana frem ya. Kosi ane ma de no akoye amanfo bebre bebe kasa wo ho sa no. Nana abro no. Kosi ane ma de no akoye a. Ma de abebubo odi ni sa wontintankese no so antim ba bia no papa ya. Abrantie di abekire ma mintimu ntene. Me nana beku ni pom. Ni man nana menya hwio menya bia hwebeboa no kura makanti press ai abaya ne de say maami ba pa imu ni press p or de say ndi ni picture beto so sabaya ya Sam George ye program offer content creators for no offer no sabaya ne kotuna the whole UTV Edi Minister of Communication Odidi na temo. Odi na tense de kwasi di na temu deep. Odi Sam George atempa. Ewo UTV. Saba ya kro ya. Ani picture ni yetu suyi. Obedi NDC fu atemo pese NDC a sebi ye mwa. NDC ni bia sebi. Abaye pese wo cheso ye NDC nya ya mpoa. Na sebi uye NDC entafu ko saba ya nanu nkasa. No. Bet me kosi aposia mnyansa musu kire me se NDC amanfra kuo enya ba kufuo kuo enso abaya ne tena UTV di Sam George atem hey Ghana fo mo kan de ben wo di Sam George atem yeye ma abaya ne di Sam Gemfiata mo nko di videos ni mko Ghana fo mo kasa mo nko abaya ne videos mo nko abaya ne di NDC fo ye ni ma ye fam ache aguru yakufi nanu wo Sam George Minister of Communication abaya na kwatena UTV ya didi atempa prapa Ghana for mante fafra paprapa mante ada na dia manka na wo Sam George nanu wo ye programmer wa fresh abaya na so onyere omra bi so kwatena UTV odi watanu di hu no frɛ no ma ne baaye enti ya ye wuaduma ye sacrifice no se ye de ye ni watamti no se unhu NDC fo binim enfrɛ be ma program na se aba be won kran ni kumase no wo betima afrɛ be nka baba bi wantima afrɛ bi yesanse bi ni watam okay Qweccy official mon ko ni page nkope Qweccy official ni diri da gaylism oye gay ofifi nkura mem ofifi nkura mem na ofifi be Qweccy official oye gay ni Qweccy official team be kan wo social media so ono
o control Sam George na o te Sam George office wa o ka se peke ko ya no apeke na me Qweccy Portia no me frem payinfo no momfa me frem panyini bia ye ba pa me frem panyini bia me frem panyini bia Qweccy official me nya bia me share panyini bia ntwa pictures so me ni pictures nyam me peni hia Qweccy official me payinfo no se me ko bi wo obehwe ni njira no office me frem bi me mpeko ye Qweccy official enti wa NDC fo payinfo da me Portia me ndi atemtia bentwe me manima ka cha NDC fo payinfo se Qweccy official atam na nindi no eya John Dramani Mahama Ghana mampanyini MPP fo bedi nani me ye fuma be gu ni hu fini ma menti ase da se benti mi ni ba wumi atem oni right say so di John Dramani Mahama atem benti mi ni na nadu atem oni right say odi John Dramani Mahama atem because Ghana mampanyini John Dramani Mahama mi Qweccy Portia papa John Mahama obedi mampanyini asanga na ado no eba Qweccy official nti kasa che NDC fo mpanyifo na Qweccy official NDC fo mpanyifo ka che oseme Portia se ndi atama ka che be se atana ndi kasa ndi atana ndi kata be fina be gu be ho ale be gu NDC fo mpanyifo hu fin ndi kata so na Qweccy official manento se politics atenwum sa apon Qweccy official atenwum na Qweccy official manento se me Qweccy Portia me nya obi antwa picture so se me bekọ panyini bi wa me fiti ya ne mkono office na Qweccy official ni number se gumfo so uni ntama ye start ko Radinam uni ntama ye start enya uni ntama ye start ko office to office tama ye opposition na NDC fo ndodo san ni wo social media Qweccy official enye kasa obia ni wa woni mpanyini bia oban mpanyini bia obeka cho se enye ufiti ya no memenya pasa mpanyinfo be ni time ufiti ya no frefre panyini da bi ye mfre mpanyinfo basa sa ye send the message Qweccy official wo did John Mahama tem good John Mahama ni mas John Mahama ni nyefem wo kura no wa bedi John Mahama tem ma ayi Sam George atwe aban ne ho na it say Sam George mi Qweccy Portia ye campaign ye waduma sacrificing ye because of NDC uni baby amanfo de mi Qweccy Portia picture nam because of NDC uni won threat ye na mani bedi tuo de yachi because of NDC nkrofo bi chem bom ase me kan social media ne so Qweccy official ye ya bra sacrifice am NDC enye menya nem Portia ni oni mi social media no oni mi social media na me post se behum what you say enti se Sam George ayem fonso a sani abaya ni tin di na tama o tin fra ne se ne kwasea ewo UTV na o tin fra ne so me bet na social media he ya e dia man back to back ama na frɛ NDC bloggers so your communication minister to on frebe me Qweccy Portia me once point na be ni be sia no once me nkobi me ba bia mfiri no sa ya gada bebrebe me nyasa bi me nkosa panyini bia frɛ wani ofrɛ social media for na NDC social media for na me Portia me nkobi because ba bia mente no ansa kura me mfiri bunu nuru nkran ho no enya kwan ketua enya mfiti asɔre makofa mbag se me konkran ye behwe ko ni mamam se enkran kwan no from bunu to nkran road no kwan no je mame se sa day na sa mantro ntimfuru ka afa sa road no so because sa road no na okwa Qweccy official manento entu ya NDC ni minister sa ba be wo Kumasi won kran ne de Kumasi ne kran de enwa mon frefrebe NDC bloggers mon frefrebe ne mon huni abobeye na me Qweccy Portia ntie me meba ho a mesim anaju ade be chia no pa ne jankran unjira office ano sa ne ntie nti Ghana fo am midi Sam George aten no Sam George so nya akro ye minister nti sani amintimi nkasenti ya minister bino sana amintimi nkasenti ya Sam George na adentia Sam George obi akotena UTV edi Sam George atem sani pano asese ne kwase wo UTV wo agunani mase edi na tem ama na kapeti sani pana baba no ma me ba pa imu no
akasetia NDC fo mpanyimfo akasetia John Dramani Mahama San George atima twena ben ne ho a ne mikosi Portia me NDC ni ama sacrifice den cry NDC fo mpanyimfo bi ani mikosi Portia maji adwumadene ya yi apaya bompai pade akoma pa free yetim pif pefe akodina buzia state we wo bromantam a abompa ye agimpa ye asre twie di apo asre na nanem abeje Ghana mansi wo asase ya oroli Ghana sunsun papa fo abebo Ghana ho ban age ya mpai bo atoma ma NDC aba power enne no obi amfi obi adan na chia ma ye no San George aye mistake a mem de be ma ne back to back sani asami jemfi ye mistake a bedina tedina nim twitwi fem no Sam George and Sami Demfi are the same. Sam George and Chani Mikosia Portia Major Padie. Meniwa bra Sami Demfi on China. Sana Mikosia Portia Meniwa Major Padie. Me cro nkita ni se kosua se depi oba be yema mpanyini. Se nemanya ya be Sami Demfi be yema mpanyina depi Mikosia Portia me ye ni ntino. Muti na teno nti me mo right se metim afọ ko Sam George. Asani nyina no. Enye sent wo kwani bedi Sam George atem. Amfa buama NDC fo. Amfa buama ya yewu adwuma. Ya sacrifice ya campaign ama NDC. Dabi. Na ya NDC minister start here ya wadwini say wo di social media fo ya wo social media ni bia ni mebeye fem. Wo be hu. Ya be mo hu say ya tena social media. Sam George na ya we. Ya tena social media tro be ka chere say yensi ko fem nkoye campaign. Yesi koye campaign. E ba ni sane Sam George adan na chia maye. E ba ni sane NDC fo mpanyimfo mo dan mo chia maye. NDC fo mpanyimfo mo nkeka mo hu. Ne ye se mo ye maye. Mo nya maye. Me go say Portia me nka se me pa adwuma. But ade ye se wo de mam de meje. E ye se mo de mam NDC fo mpanyimfo. Na ye nua no ma be wo social media binim kita certificate nyim homa no. Mo mpa ba bi mfa ben hyehye. MPP ba e birim nya adwuma so betwa be ka hwe. Edidi jani munane nam. Enti Qweccy official ne sa pre hwane ma me ba pa yimu no. Enti mi fa John Dramani Mahama ni mu be yefem. Me kan wonyi ni Ghana fo mo nko be page nko cheke Qweccy official. E go NDC hu fi. E ba ne se ni po go NDC hu fi utim peke no. Ni be cassette NDC fo. Na Sam George e comedy. Obi akotena UTV adi watem. En ye Ghana fo ma hu NDC fo anyansa fo binom. Mo medidi Sam George atem no. Abaya ne kotena UTV didi Sam George atem. UTV o National Television ka say sabi Sam George ye kwase ye jimfo. Me hu say video na me say Sam George na wo bi adidi watenda de wani ma ye fem da. Na wo tin sanfre ne tweno ba wo tin twene ba ho de en na me Qweccy Portia de me so me wo freedom say me so ma ye adwuma ma NDC ma campaign den kra ni nipadua ma ye adwuma de na ma NDC. Nti me so me wo freedom say metima foko ama wadwuna ba NDC fo na ye wo social media ne so. Enti me Portia nye say me mu Sam George. Someone frabaya na nko didi na tema. Ama na frabaya na. Kwanka mi need Sam George atem. Inti se all your program no. Se am fra Qweccy official am fra sabaya no. No fra ayi omo ba content created for no be social media we dey say kwa. Akonoba. Ene awoya no awoya mo ne ama pokua mo a. Content created for drugs bebre. Dickness ni ma. Nka mi bi asem bi aka. Because omo nya politics. How me says praise one any Qweccy official did the NDC attend the derby. Ye mo bi mfa NDC ni munye fem. Ye mo bi mfa John Dramani Mahama ni munye fem na chire. Ye de ni munya wakoma. Every. Because NDC bloggers no ye wo mema benima de ya krachefo. Adan ya Portia udi atem. Qweccy official ye di attend the kata NDC fo mpanyimfo. Dia be di batema be gu benima sem ye di face ba be di attend bi. Because Qweccy Portia me mpe ma wu John Mahama hu fi eni John Mahama to ma bro be jaba wumi anana ado ho because ye when this for MPP for so be di John Mahama tempa egu NDC for mpanyifo ni ma se ade NDC be ye bia nya be fa be gusu adi atem me hwe ma bi ni John Mahama tem me moda me nyare sam to ni mi di atem me hwe e ma bi nwa NDC hu fi na NDC eni patutro bi anim NDC sebe musa nkrofo ye mutintina si NDC attention NDC humfem she NDC mpayinfo humfem ye bedi atoma Qweccy official be ka se NDC fo mpayinfo da de opoa NDC fo mpayinfo da de be di bata be de be nya nipa
Besora be gu bani masi. NDC for mpanyimfo akwasi official bo be ka cho say me Portia ndi attentive person be twuma bene no. Be di bato be gu bani masi be di be nya nkrofo kru be nya nkrofo papa. Eye be ja papa. Nti bi su mi di MPP for NDC for mpanyimfo na benye chese benya ho ja. Be di bato ma ye be ya. Be so e be de because attendie no. Sani MPP ni bi di NDC ni bi attend. Sani mi su me di bi attendie defend MDC. Kwasi official. Yeah, politics na ye yeti asio. Me nya se wo hye kaba ni street a wo ko perform bi hye ono funu. Ndi politics ni bae. Pictures amuni mpanyimfo ni twitwa mu hye ba, mu twa pictures send me Portia me pictures me mpe. Pictures me mpe. Ya ko bisa setama NDC wo opposition no. Na Ghana mampanyin dwondwo mani mahama ni office wo no. Woni mo bi wo ho bu so mo se Portia me instantable office wo ne NDC opposition 2020 na nipa dodo ose na akọ da office woda oni mpanyimfo NDC fo mpanyimfo amikozo aposi animo enye kasa enye picture nbe mo yede ahu se wo yenu enye picture me Portia me mpe picture enye kasa nti ye ka che NDC fo mpanyimfo se masa NDC fo iwo social media ya bre bencho beni mbepeye what you say ye be ka no kura chirebe ya be ka no kura chire Sam George so uye minister mi kosi aposi me ka no kura chire mse wo minister no ade na wo ye no se ye ne Sam George amfrele di no ko freni pa foforo nka mi kosi aposi me ni na tenda but Sam George makwane ma bi ko tena UTV di na tankwase agimfo na so otim frene back so mra ne nchane ne nimbe ye program dia anwodin Fra DJ content creator be ne chane be Fra DJ mu what you say you want this for bebre e wo social media na bi and this for there ya nya katasum ye miasu ya bre ansa the party ne ba power ene NDC na first tuntum kata NDC so chiri ye ne mu apagya NDC e ya kukudufu party obi wa kukudu a enye onene be ka cho so wa kukudu mi kosu Portia mi buade ya papa me very humble but me akukudu ni kitan obi anani da ho o di politics achiache bi obeka cha akra na oni atem because we Portia me ma mi lodina mahama ne papa dom mahama me do besa dia kowuom sebebe buam sebe mwa me do besa nti bia gu be hu fia me nti ase da ima wonya na ado ba wumia embedi batem enya ba wumia na ado mbegu dom mahama hu fi me ma wonya na ado yire o se me ba wumia o mbegu lodina hu fi eni de never on this set sebebe buam sebe mwa obutantim metimu nti NDC die ye hwe ma NDC nsan enkohye sum biemu enyansafo atuturofuo party abadwembafuo party NDC uni nyansa ni nyadum adwene nyaduma obi oye original in nature no chese oye natural oye NDC ni team oye NDC ni no oye NDC ni ompe NDC ni gwasieta Sam George ambedi na tem no Sam George nka mi di na tem ayeden me Portia mo social media onse ma di NDC ni panyini bi atenda ba dia Sam George ade oye no ode ye ni ma ye fem e ba ne sen na obi okotena UTV adiwatem aseso kwasia adiwatem watem new team friend ba won cheche se bi diwatem no te de ende na Sam George mi ama ye adwuma bresa me no ye comedy skakra bi o gara fo munya isa mo nka no munya isa mo nka no kure na ade abaya ndiri Sam George na yo ade na abaya ndiri Sam George na nye me Portia ande no me beka bo obi so say obi da Portia me ni viewers na wo say ni pakura wo kasa na Ghana fo ni wo chan mi ana wo say ni pakura wo kasa Ghana fo ni msa wo nya politics bebe ni se bia wo no as jokes be on for politics ni ba na anu ada no do ho be politics MPP fo mpanyimfo NDC fo mpanyimfo ni se Portia aye wo ye politics wo nya politics na wo viewers fo no kura viewers ye dodo sen social media aye wo yi omo munim se bia wo viewers no munim obi oye popular bia munim me I born to be a popular I born as a popular the English is English I born to be a popular uni
Woni brofo ka so enu nche so ni nyansa. Nim Qweccy Portia manim. Woni brofo ka enu nche so ni nyansa. Wakosuku aduache ma wi SS pen na metima sen atoa so. Woni brofo ka enu nche so ni nyansa. Me manim. Akura nyansafo akura kukudifo. Tue dia mpombo soro bo asase. Na nanem abaje bruman si wo bede me akura ya kyebo no. Awieye mlemu. Bede ma kyebruman. Na nanem abaje Ghana man si wo de ma kyebruman na nanem abaje bruman si wo. Bede ma be pie bunum. Hey. Bunu nya mekase. Bunu nya mekase Ghana nya mekase. Ghana nya mekase bunu nya mekase. Hey. Bede tonton sansan di yechi. Yaji ya humena. Yaji ya humena won tentan kase ne so. Obua. Never on this earth. This enyame bam. Never on this earth. Nobody until God. Until Ghana nyame. Until sunsum papa for. Until nananima bedi Ghana mensi ho. Until asasi ya. Nobody on this earth. Onom no fuano. Ofri ya funu ofri obase ba ya Qweccy Portia. Obeka me aseda because I born to be a pauper. Hey. Enya kasa. Ade ne ye kasa na eba e nyansa. Solomon nyansa no. Nyame Ghana nyankopon. Na nanem abeje brumansi ho. Ye fie mfie na nanem abawu akono. Benu sunsun papa fo be won fie no be de adu mi Qweccy Portia ne betai machi abusia fo man wasi Chere wadwe mame e wo comment section. Aha Penyah Media.